Obuado teu, oinai kengai losing ika kelakere. Story time. 3 years back, ajaterengo kedapese na rai anasit. Aminengo akapese noi, konye somaya isana kere. Ageuna ngadum na chepese, na mina nga I spending a more time keda ejana sit aswam. Konyo bunana sit adope pak. Udumunengo keda pesena ojamu kosi. So that's how we broke up. Konye after a year of breakup, ariebingeke lai noi. Ageunengo alositedo adekisna soma na sit my ex. Alimoinu ngongesi eriebengeke lai. Mamenga jeni beringa ye tawe kadakit. Ogeuni alimoinengo ay daronu o waiting room lay dentists. Ogeuni ay no makinengo ikalifom le pol. Ido ay dotorengo ikakela kere ay tuk. Ogeuni ya weni kinengo a bandage abokon tuna ko. Dong ay dolerore olimoinengo banga lemar ajaingore. After some time I will feel better. Adonangore apukora bandage anyun ikakela kere lemaritai. Ilele bangangaranya akwe. Ilele bangangaranya ituk. Okwe itungalu ejakira kwa puna.